الماكية فالمتا بيبوتا كوجنجبي أبي لال بابا أبو لال بابا daawwattoonni keenyallee akka keessumattuu qabannee jaannee jirra akkasumas dukkaana silaaltan kana abbaa dukkaanaa kana wajjin intarvii godhuu fi qophii bareedaa qabadheen dhiyaadhee jira. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun akkana waliin bashannantan isiniin jedha. عامل ايه سيد؟ الحمد لله. اخبارك؟ شو الكيف؟ خير يا مية مية. كويسة صح؟ كويس تمام. dhaggeeffattoota keenya Asmaanii Mustafaa kana saahibakiyyaa Asmaan akka wal barattan barbaada. Dukkaanni kun kan dalagu sa'a 24 dalagaa. Sa'aatii 24 keessatti namni waa feete bitachuu yoo barbaadde dukkaana kana ni dhufta. Ayyi haajaan hundi jira jechuudha. Akkasuma immoo dukkaanni kun mucaan kun yoo ilaalte nama xiqqaadha. Nama xiqqaadha garuu nama makiinaa 6 qabu. Hindusitti Arabiyaati. nama makiinaa 6 qabu dukkaana kana haala gaariitti hojjetanii jechuudha. Mustafaan nama gaariidha, nama beekamaadha. Asumaan immoo waa'ee dukkaana isaa kanas waan hundi ayyi haajaan waan hin jirre hin jiru jechuudha. Akkasuma daawwattoonni keenyallee wajjin bashannantanii anaa fi Mustafaan akka waliin saahiba taane Asumaan hubattanii jechuudha. Haalli dalagaa. حبيبي قلبي انت كلم انت اخويا وحبيبي وسيد، انت نور عيني هنا وانا اعزك قوي لان اعملك اكثر من اخويا. صح. وانا هنا ما اقدرش اقسم منك، انتوا هنا احنا اخوات كلنا وانتوا ناس فوق راسي وانتوا ناس محترمين، والسيد ده اخ بجد يعني، راجل من قمه الناس المحترمه اللي الواحد يتعرف عليه هنا وقابلها. وبصراحه يعني اي ناس اثيوبيا هنا بيجوا ناس محترمين، ناس بيشيلوا فوق راسنا من فوق لانه ناس محترمين وما نشوفش حاجه وحشه منهم خالص، والناس بصراحه يعني كمل وفي قمه الادب والاحترام، واي حد احنا مغترب بنعتبره اخونا ونفسه. مصر برضه ام الدنيا يعني، مش ام العرب بس، ام الناس كلها. اي حد بيجي هنا بيبقى من مصر، ما بنعتبرش حد غريب ولا حد قريب، احنا ده كده مصري. طالما اتكلم عربي مصري، وطالما عرف مصطفى يبقى مصري. وده سيد ده اخويا وراجل محترم جدا 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 بصراحه، وانا من ساعه ما جيت هنا مع حد ما صاحبتش حد ولا اتعرفت على حد زي سيد. اوكي شكرا حبيبي يا سيد. Mustafaan saahiba kiyyaa kun baay'ee namatti tola. Haala gaariin namatti tola. Akkasumas geessa galchee haala gaariin namatti tola. Wanta feelellee bitachuu barbaannellee ni bitanna. Waliin zanaa jenna. Jiruu keenyatti jiruu bareeddu keessa jirti. Akkasumas wanni bitachuu barbaadan wanti hin jirre as hin jiru. Ayyi haajaan hunda jira. Daawwattoota keenya kabajamtoota keenya adda waa'ee dukkaana kanaa akkanatti ilaaltanii gosa dura akkanatti ilaaltanii ittiin bashannanuu keessan yoo feetan wanni hin jirre hin jiru. Mucaan kun waa baay'ee dalaguutti jira. Akkasumas anillee immoo waan akkanaa kana waan isin bashannansiisu walitti dhiyeenya Masrii hangam akka qabu keessattuu afaan Arabiffaa gara afaan Oromiffaatti jijjiiruu kiyya yeroo kamiyyuu taanaan turjumaana ta'uu kiyya aadi beekamas ta'a. Kanaaf akka isin immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuun akkana waliin bashannantan akkana waliin bohaartan yeroo hundaa isin galateeffadha. Waliin haasa'uu jirra, haasaa keenya geessine amliyaa mucaa. alhamdulillah ربنا يخليك يا سيد. انت شغال الدكان، انت كويسه، انت جدع، انت جوزت ولا لسه؟ ربنا يخليك يا سيد. احنا لسه والله ان شاء الله بنخلص العمر كده قدام. يعني كده قد سنه كده ان شاء الله هتجوز. انا خاطب دلوقتي وان شاء الله هتجوز يعني قدام سنه. لا كان دلوقتي مش جوزت. لا دلوقتي لسه ان شاء الله. كم يعني عمرك انت؟ عمري ان شاء الله 24 سنه. 24 سنه كويسه. كويس لسه مش يعني مصري يتجوز يعني عمرك كم يعني؟ المصري بص كل بلد في مصر يعني كل محافظه في مصر بتختلف ما بين الصعيد ليه عمر وهنا ليه عمر. يعني مثلا الصعيد ممكن يتجوز وهو صغير. يعني ممكن الصعيد مثلا يتجوز الواحد وهو مثلا عنده 17 سنه الى 21 او 22 23 24. هنا في القاهره ممكن واحد يوصل سن 30 وما يكونش يتجوز. تمام. ليه؟ الصعيد عندنا احنا اللي ما يقدرش يتجوز ابوه بيجوزه بيجهزه بيدفع له مصاريف الجواز. لكن هنا بقى ما فيش الكلام ده، هنا كل واحد بيعتمد على نفسه، مش كل الناس تساعد بعضيها. لكن بلد زي كده يعني مش بيحبوا يجوزوا يعني. لا البلد احنا عندنا بتتجوز والكلام ده، بس انا بقول لك على الوضع ما بين القاهره والصعيد. الصعيد حاجه وهنا حاجه. الصعيد عادي ممكن تتجوز بعد 17 سنه، ممكن يتجوز احنا صغيرين.
لكن هنا بقى بيعتمدوا على نفسهم، فعشان يكون نفسه يجيب شقه، فهنا مصاريف الجواز كتيره برضه. لكن بورسعيدي وفي مشوار يعني؟ لا لا، الصعيد والقاهره واحد كدوله، لكن كعادات وتقاليد في اختلاف. بيبقى في اختلاف ما بين الصعيد وبين القاهره في العادات والتقاليد والعيشه طبعا، الوضع بتاع الشباب اللي هنا غير الوضع بتاع الشباب اللي هناك، الاهالي هنا غير الاهالي هناك. هناك في زراعه، في اكل، يعني الناس هناك في الصعيد روح حلوه، تحب بعض، تخاف على بعض اهالي. لكن هنا القاهره بتبقى جايه ناس كثيره، طوائف، مثلا في هنا ناس مثلا من اثيوبيا تيجي، برضه سودان يجي، دول تانية تيجي، غينيا، كينيا يجي كله على مصر هنا. صح. وهنا حتى المصريين اللي هنا مش كلهم من القاهرة، منبع مش من القاهرة نفسها، في كينيا، في سودانيا، في سوريا، في كل الجنسيات دي موجودة هنا، واحنا بنعاملوها كأخواتنا لينا، وان هم ناس محترمين انتوا، واحنا بنحبكم بجد ان انتوا برضو جايين هنا. برضو في اللي بيجي من اكل عيش والكلام ده كله. تمام. فيعني ربنا مخلي مصر ام الدنيا، منبع للخير وللحياه وبلد امنه، فعشان خاطر كده الدول كلها بتيجي هنا. شكرا يا حبيبي يا سيد، احنا تحت امرك، وهستنى تسجيل تاني ان شاء الله يا سيد، نيجي نسجل مع بعضينا ونقول اللي احنا عايزينه يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. اسمك مين انت؟ قول يا مروان. مروان. انت كويس. انت خلصت مدرسه ولا لسه؟ لا لسه في البيت. انت كم سنه يعني؟ شيل شويه. شيل عشان يعرفوا انك انت بتتكلم. انا في 5 دلوقتي. 5 سنه يعني؟ 5 ابتدائي. 5 ابتدائي. 5 يعني عنده كده 10 سنين. 10 سنين يعني، كويسه يعني. اسمك مين انت؟ مروان. اوكي مروان، شكرا يا حبيبي. انا اسمه سيد. dhaggeeffattoota keenya fi daawwattoota keenya yoo dukkaana kana waan dukkaana kanarraa hubattaniin dukkaanota biraallee akkanatti intarvii gochuudhaaf qophii kiyya xumureen jira. Yeroo kamiyyuu taanaan naannawa kanatti kan argamu hundaayyuu ni gaafachuudhaaf beeksisa kiyya baaseen jira akka ajaa'ibaatitti. Isin immoo liinkii keessan gattuquu fi laayik, sabiskiraayib, koomentiin akka nu faana bashannantan asumaan isin beeksisaa.